I poštovani gledalci, dobrodošli u još jedan novi video. Kao što sam rekao, prezentovat ću vam sve neke novitete koji su meni itekako zanimljivi sa EICMA sajma i malo ćemo da ih prokomentarišemo šta je to donalo novo i šta ćemo očekivati sljedeće godine da bude i na testovima kod mene i generalno šta mi je bilo najzanimljivije i najočekivanije i da kažem, najviše sam iščekivao. U prethodnom videu sam pričao o novitetu iz CF Motoa, odnosno o jednom od noviteta za iduću godinu, a sada ćemo se kratko upoznati i sa drugim novitetima koje su predstavili ljudi iz CF-a na EICMA sajmu. Neki su potpuno novi, a neki su nove podvarijante postojećih CF Moto modela. Hajde da počnemo sa tim novim. Većina su koncepti, a da kažemo, jedan je zvanično u serijskoj proizvodnji, odnosno da kažemo 2-3, zato što su to već podvarijante. MT450 je nešto o čemu sam pričao u prethodnom videu, možete ogledati linkom dole ispod. Sjajan motor, da ne bih ponavljao, mislim da će ovo biti pun pogodak zaista za CF i jedan motor koji jedva čekam zaista da testiram. NK125 je nešto što je također novitet. Ovog puta to je prezentovano kao koncept motocikl, što se može vidjeti i po njegovoj monoviljušci, što se može vidjeti i po tome da su stavili SC Project i tako dalje. Imaju ozbiljnu gamu motocikala inače, ali iz godine u godinu to povećavaju, s tim da po mom mišljenju nisu obratili toliko pažnje na A1 klasu motocikala do 125 kubnih centimetara, odnosno 15 konjskih snaga, nešto na što se nisu toliko fokusirali. Evo, odlučili su da se to i promene. Predstavljanjem NK125 zapravo su predstavili malu verziju, po mom mišljenju 800 NK modela. Svojim izgledom zaista izgleda fantastično, kao što izgleda i njegov, da kažemo, mnogo veći brat. To je koncept, ali se predviđa da će imati nepunih 15 konjskih snaga. Nemam nekih izuzetnih podataka za njega, zato što još to nije predstavljeno, jer je zapravo samo koncept. Predstavljanje sa monoviljuškom, kao što sam rekao, mislim da neće doći u tom sastavu, baš kao i njihov svaki koncept koji je predstavljen sa monoviljuškom, retko zapravo nije došao u tom sastavu. Vidjet ćemo kako će biti sljedeće godine, kada bi trebalo da bude i prezentovan zvanično, da kažemo, serijski model. Pored ova dva motocikla predstavljen je i CF Moto MTX, nešto što je pandan, na primjer, Yamahi Tenere, nešto što je napravljeno za full off-road, za potpuno avanturističku vožnju, odnosno na bazi agregata N39 ili ti 800 MT agregata koji se pokazao zaista odlično, odnosno fantastično, i čiji su vlasnici prezadovoljni, da kažem, kada sam kupio feedbackove tih ljudi. Da kažemo da se u Češkoj itekako vozi u nekoliko hiljada primjeraka ovaj 800 MT, gde su ljudi prezadovoljni. Znate, promjene su zapravo u izgledu samog agregata, ali ne i samo u izgledu, već i u nekim bitnim stavkama, kao što je vešanje, kajabina potpuno podesiva viljuška napred, da kažemo viljuške napred, i Öhlins amortizer iza koji je potpuno podesiv, do sedenja koje je prilagođeno za adventure ili, da kažemo, avanturističku vožnju ili ti full off-road vožnju, što se može vidjeti po samom konceptu, da kažemo, po samom sedištu koje je kao na Tenere i kao na motociklima iz te neke klase full off-road motora. Zaštita agregata koja je totalno onako po donjem i prednjem delu određena fenomenalno, i masivni TFT ekran koji je okrenut vertikalno, baš kao što je na Yamahi Tenere, što mi se i sviđa zapravo, jer ono sve što ima od navigacije, glasovnih komandi, jednostavno su krenuli na neki način koji nije da bode oči, onako kao da je širok wide ekran neki. Danas već u skorije vreme izaći i jedva čekam i njega također da testiram po nekoj pravoj off-road vožnji, pošto sam se zaista onako nekako zaintrigirao za takav tip vožnje motocikala. Ono što je zanimljivo je da su predstavili jedan agregat 675R ili ti trocilindraša, koji će biti verzija Daytona 675R. Ovo je agregat 675SR, da ga nazovemo. Nešto što mi je falilo zapravo je da predstave i taj motocikl. Ne znam zašto to drže toliko u tajnosti, ali ja zaista očekujem da će u bližoj budućnosti stići taj motocikl i da ćemo imati prilike da ga testiramo i probamo, što jedva zaista i čekam.
Nove podvarijante koje su izbačene vezane su za 800 NK i 450 SR modele. U pitanju je pre svega 800 NK GP model. Šta je ono što ga razlikuje? Dobio je all-in svešanje koje je potpuno podesivo i napred i nazad, što je jedna dobra, naravno i tekako značajna stavka. Mada je meni 800 NK savršen motor bio i ovako i zaista sam se oduševio i vozeći ga po Francuskoj, to je jedan od utisaka godine koji su zapravo i bili. Također dobio još par nekih sitnica, a među kojima je zaštita za kočnice ili zaštita za kočione čeljusti i dobio je boju novu, kao što je to slučaj bio sa 800 NT Sport modelom prošle godine na ICMA sajmu prezentovanim, što je nešto što je upečatljivo i tekako mi se sviđa, izgleda sjajno, zaista. Kada sam pomenuo SR model malo pre, tu je izašao i novi 450 SR model ili ti podvarijanta SR modela. Da, dobro ste čuli, SR je dobio i podvarijantu. Razlike su fine, od podesivog vešanja pa do monoviljuške iza, koja je bila inače na koncept modelu, što je prezentovano eto prošle godine bilo, i tu su detalji povodom nekog izgleda. Na primjer, eto vidjeli ste da ima i crni vizir, ali oznaka modela ove podvarijante je sada 450 SRS, znači SRS. Kontam da će koštati skuplje za jedno 500 evra, siguran sam, ali zaista znači za performanse, pogotovo kada je u pitanju vešanje, lepa misao da postoji i neka podvarijanta s nekim boljim stvarima, znači da je SR 451 uspešan motocikl. Predstavili su i novi koncept nekog kao low-ride motora CLC sa zanimljivim amortizerom kojim je zapravo najviše zapao soko, koji se nalazi među štapova napred. Vidjet ćemo kako će se to pokazati. Nisam nešto informacija mnogo našao o njemu, zato vam nešto mnogo nisam ni prezentovao taj motocikl. Pored svih ovih modela prezentovali su i nove ATV novitete. Zaista dosta toga od CF-a je stiglo što mi se sviđa, ali opet ne mogu reći da mi nije krivo što nisu stigli 675 SR i 500 SR, ali kao što rekao malo pre, očekujem ih veoma brzo. Eto, to su neki noviteti koje je CF donosao sledeću godinu za sledeću sezonu. Šta je po vašem mišljenju najbolje od svih tih motocikala? Šta je vama najinteresantnije? Ostavite dole u komentaru, lajkujte ovaj video, subscribe-ujte za moj kanal. Mi se vidimo u sledećem videu vezano za novitete za EICMA sajam. Waiting for my time to shine just like a diamond. But life is rough and I ain't with that funny stuff. I use it all as motivation, but it's hard to have the patience. Watching time fly by might be the hardest thing I have to do in life. Frustrated that I ain't where I want to.